Kasek HNYM Motion Road Circle kum ka jelek persya ya kajing seni go jong drugs. Kalau penlang ya kajing yalang ban pensyai ban mahami ki pai ba begam de setia ban di lan ban shalan yo drugs. Ya kadi ka jarang na penlang po senduli ka wala simataru de kina skol kini kai bat kumjur ki pai ba nang wan nang yo ki badon hakate ka than. Hakani ka jarang la yo jkranu no SDO Civil jong ka Motion Road Civil Subdivision ba MA Chalam nang taki officer pulet ki sodash nang bat kumju uru ki wipat kini lam. Jika seng HMM na po West Castle District. Kinong kran kila ay kajikai baga jeng ham ki pai ba alo kajing sni jo drugs kuma mahami kiru bakim ni setiaman ma yunu jing di basni. Kani kajing pang. Ka itu kajing ma jong kajing don jong drugs. Ini ki imlang sa law kani. Pagla sedang ru ya kawai commission bakat kana samu hadian. Kan pendu no ya kajing pendu ay now drugs. Dalangi kwa banjok ya kani ma pasal drugs. Kita kamsyong tang aking board of sota kani ka police department. Kamsyong tang hagian ba snong di soda snong. Kamsyong na isang bahalang hero yo le pasal ni. Hari kamsyong haging ile lang jongi baro. Bat bat na bat samla bat kumen baro ida binde lang ya kani. Dengan kain kedon kejingkit di kebakia jongi kelaksan ke lamba dan peti ke lenti dan penini yang bulu menjadi yang kami nak bidang di sana nak bidang dong di habit aduk itu long di sana kemudian peti ke lenti kumno bagi nilai dan ya Mungkin tangman persang what she saying tu ye people put sneak penjat. Adalah yanu hi balik hikam ki bomdai snobha pentip. Ma pentip ni ban syia bore ni ban syia sengap. Mata sengap ye drugs yang penjat suki penjat nak liu yeng jong kawai kalong yeng kan sebut kawai kalong yeng sawai ka shnong baro kawai ni pembalong pai kong kanong stone ngai snei ki kena anong stone bapli kiong kini ki badok ki bajenjar ndreng drugs buyo ki na boleh ye be ki paralok so bi bante ubadi drugs ju kham di drugs la ma boleh gele ban kamai ni namdai bunyo bisa kadang-kadang isang ki illegal drugs kadang-kadang taan jo ki illegal kamu illegal kamu ki balong persya ki balong bean ma kita kadang ubadi drugs si barobor bi bante kibun hasilong sedahar kibun lagi bahasa supply drugs wan na bar ni bagi senang ni Meghalaya jingi mo undan kalkhana bahasa drugs ni di sabar kidan ki supply sini itu ki supply Yaladi kim kham di drugs ra nyare bandi yaladi shudi bandi ofisa ki penjat badai ka shnong ka thau ki penjat ki khna ki penjat ki society denam dai ro ki jingdan ka mo ka district jongi ni padio ki jingduna ki babul mo ka district jongi hendrai ka ba kham san mata kalong ba kum ka sek HNYM Motion Road Circle kalau lawan penlong berpunya jika ka awareness program nam tau drop de kumta hari ko por na kalin jungiro kum ka HNYM bayam West Castle District ibha ka message saka sarkar ba la kumno kaladai berkelaran kam kerki yani ban penyono ya ka we ka rehab counseling center hapo ka West Castle District jungi kane ka kubur ka ba nila banang kum di pai baru idon kam